Zaitun juga. Mama Hamudi, calon majikannya Mamas. Aku Mama Aska, mantan majikan. Papa Hilmi, bos kepiting, bos SS. Mempatahkan rasa sedih, li bisa dibebodok. Arane nempel ning ati sing paling jerah. Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos Aril Papa Hilmi, bos kepiting 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 Papa Hilmi. Najan demen kudu bisa lepaskan cinta karena uang sing tergenggam wis gawe aku jarang wis kejam tega ninggalkan. Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting bos kepiting bos kepiting bos kepiting bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos Aril bos Aril bos Aril bos Aril Joma. Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos SS. Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos kepiting Papa Hilmi, bos SS, bos SS, bos SS. Uang sing tersayang sayang wis nyayangi wong liyan. Mama sing ngambung fotone kangen kapan bobo barenge. Wong sejen sing diambung pipine. Bos SS, 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 bos SS. Uang sing terpuja-puja wis tega gawe parah. Bos SS sing paling eman, du bos SS paling moral. Bos SS, du bos SS sing ditulis ning undangan. Bos SS, 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 bos SS. Najan demen kudu bisa lepaskan cinta. Bos SS karena uang sing tergenggam. Si bontot paling eman, si bontot, si bontot, si bontot wis kejem. Si bontot tega ninggalakan. Si bontot, 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 si bontot. Mama Aska, mantan majikannya Mamas. Mama Aska, Mama Aska, mantan majikannya Mamas. Mama Aska, Mama Aska, Mama Aska, Mama Aska, Mama Aska, mantan majikannya Mamas. Mama Aska, Mama Inokawa, 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 Mama Inokawa. Nok Esa, 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 Nok Esa. Uang sing tersayang sayang wis nyayangi wong liyan. Nok Esa, mama sing ngambung fotone. Nok Esa, Nok Esa sing paling eman. Nok Esa, wong sejen. Nok Esa sing diambung pipine. Papa Hilmi, bos kepiting Mama Jaki, Mama Jaki, Mama Jaki, Mama Jaki. Papa Jaki nek keding, Papa Jaki nek keding wong kang paling eman lan sayang. Papa Jaki, Papa Jaki, Papa Jaki, Papa Jaki, Papa Jaki, Papa Jaki. Uang sing terpuja-puja wis tega buang kita. Janjine sampai kawinan arane jejer loroan. Wong sejen
bos bawon paling eman bos bawon karena uang sing tergenggam. Duh bos bawon paling eman bos bawon wis kejam tega ninggalakan bos bawon 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 bos bawon. Mama Aska mantan majikane mamas Mama Aska Mama Aska mantan majikane mamas Mama Aska Mama Aska mantan majikane mamas Mama Aska Mama Aska Mama Aska mantan majikane mamas Mama Aska Mama Aska Mama Aska Mama Aska mantan majikane mamas Mama Aska 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 Mama Aska. Wong sing sayang sayang apa jul wis nyayangi wong liya. Doa panjul sing paling eman panjul. Doa panjul paling sayang panjul. Wong sejenang panjul sing diambung pimpin yang panjul. Bos SS ya man. Mama Enokawa 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 Mama Pesek Mama Pesek. Uang sing terpuja-puja mamanya Pesek Paleman. Mamanya Pesek duh sayang Mama Pesek. Mamanya Pesek duh sayang Mama Pesek sing ditulis ning undangan Mama Pesek. Amanjul najan demen kudu bisa lepas dan cinta panjul karena